Февзи Ибрагимов родился в селе Кокос Бахчисарайского района. Его судьба как отражение всего поколения крымских татар, родившихся в Крыму в 30-е годы. Сначала война ворвалась в счастливое детство Февзи ага, потом страшные годы ссылки, лишившие юности. Saat 4'te gelip yattılar, çıplak çıktık. Benim kiçkene kardeşlerim başladı ağlamaya, soğuk üşüyüm deyip. Ben de soğukka dayanadırım da, ben ağlamadım yok. Son anam da bilmeyedi Rusça. Bir tane Tatar adamı saldığa dedi, ben anlamadım boyunca. Bu ballar sana ne жалко dedi. Bar urbasını alsın, bana üye dedi. Yanımızda üyemiz, bizim toplanan yerge. Ana o soldat, как будто anam kaçıp gidecek. Anam 4 balası yanında, kayda kaçacak o? O adam tekrar yürgen son Tatarca etti. Avlarga çok şey görsetme dedi. Palşilerin al, saklap al dedi. Görseler dedi, urup aladı dedi. Babam bir altın kuruşka padaret etken eken, evlengende. Ana kuruşka çıkını algan, babam urbalarını algan, kardeşliklerim urbalarını algan, ben urbalarımı algan, son kiydik de bizim Сюрен станциясына yüklep geldiler. На станции Сюрень согнанных из близлежащих сел крымских татар затолкали в скотские вагоны. Впереди долгая дорога в ссылку. Больше всего Февзи ага поразил непрерывный пронзительный вой собак. Köpek akıllı ol eken. Her yer kululdap kaldı. Abi traplar yapkanlar, hayvan çıkargan traplar, onlarga netip, ütep çıkardılar. Ne kadar adam sıksa o kadar vagonga doldurdular. Ölgenler oldu, düşüp kaytıp çıkamaganlar oldu, bala tapkanlar oldu. Bizim vagonda bir apaçık bala taptı. Ama o bala ben bellesem ya yaşadı ya yaşamadı, onu точно bilmeyeyim. O даже bizim adam yerine saymayıp, o stansada su var yerge toktatmayıp, su yok yerge toktatediler. O Kazakistan çölü sıcak, ağlayadık su deyip. Спустя 18 дней изнурительной дороги семья Ибрагимовых оказалась в Наванганской области Узбекистана. Bizim kolxozun sarayıca düşürdüler. Bir komnata üyge 4 koranda. Şu 3'tür ya 3'e 4'tür. Öyle ne de yaşadık. Uzbeklerin erkekleri cenktedir. Apaylarına da suluk cibergenler, bir gözlü adamlar kele balaşay deyip korkup çıkmayediler. Bizim halkın 47%'i birinci yıl öldü. Ular çıkmagan son biz acemi yerde kaydan su alıp içeceğimizi de bilmeyimiz. Vakti arta su akkanın yeri yok idi. Bir havuzdan hayvan da içedik, köpek de içedi, mışık da içedi, biz de içedik. O suvalçan doluydu içi, o ince kırmızı suvalçan. Onu yavlukla süzüp alıyorduk. O bir çömür su yavluktan singencik bir avuç suvalçan kalıyor. Onu kalkıp atıp başkadan davletip soğutumuzu doldurup gelip onu kaynatıp içedik. Люди гибли от голода и болезней. Не обошла смерти семью Февзи Ибрагимова. Его младший брат умер от голода у него на руках. Kucağımda verildi, uyanmay. Будучи еще совсем ребенком, Февзи Ибрагимов вынужден был начать работать, чтобы спасти семью от голода. Bir önce kolxozda işlemeye başladım. Ben eğer bütün turda algan olsam, ben 10 yaşına kelgen son, ben demirga vesligim var idi. Şoförlük yaptım. Onun önce pastayan pamuk çapaladım, yagana ettim. Uden traktör var idi, onu da işledim. O traktör ilaç sepedi. Ondan ben 2 yıl işledim. Abi tilim yara olup, abletip laf ededim, hem abletip aşağı edim, tökülüp gidedim. O kadar yaramaya ilaç eken. В школе, которую Февзи Ибрагимов совмещал с работой, ему тоже приходилось непросто. Обостренное чувство справедливости, которое ощущал каждый огульно обвиненный крымский татарин, стало частью жизни.
Өзбек мектепке барғанда eski tarix деген kitap бар еді. Анау eski tarix kitapta bir listogunda Tatarların, polkovодчыларын, геройларын adı familiyası бар еді, летчикlerin. Soң bunu jiyip aldılar, men bermedim. Bir ay meni mektepke koymadılar. Soң mecbur oldum getirip vermeye. Жаңы tarixini alıp okusam bir tane Tatar'ın T bukvası yok. Окончив 10 классов, Февзи Ибрагимов поступил в строительный техникум, а в 1964 году он встретил Хатидже Тахирову, с которой они не расстаются уже 58 лет. В ссылке они жили мечтой вернуться в Крым. Спустя почти полвека Февзи ага снова вступил на родную землю. Керіштен паромнан түшкен соң, келіп анау Сүрен стасасының yanına келгенде, енді мен жақсы білем да ерлерін. Öyleyse palasının артына keçip ağlap, yaxşı ağlap toyup soң көйге gittim. Көйге barıp, bir sabahdan akşamga girdik biz. Үйler бар, мен ақшым жетмей alamadım. Семья Ибрагимовых сначала обосновалась в Красногвардейском районе, потом переехали в Эскисарай. У Февзи ага и Хатидже ханым 4 детей, 11 внуков и 2 правнука. В свои 85 лет Февзи Ибрагимов занимается пчеловодством, у него есть свой большой сад. И в этих простых вещах он находит счастье и покой. Мен огородқа сабат тұрғанына бір сілден қап ечіп, огородқа шықмасам жаным жанылмай. Әуеслік бар. Еткен ішім мен результатын bekleyeyim, ana осы бар. Чтобы результат olsun. Әулетіп işte, енді қазмаға күшім етмейді. Қазмайып сачам, ито урожайым яқшы ола. Менің ветаным bu. Ветаным, мен doğan yerim bu. Ақырым керек. Мен анау Бақсарайға барғанда көзіме яш шығып кетеді. Көз көзіне бұрылған соң, hepsini біледім мен уақытты. Анаулар маған көзім önüne cennet көрінді.